Eblisib li apostol Paulo, no coexpochchistu aminkili kapabal rikin di Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses, no kotzolok chirish li paabal ut sahil cholejil. Salihu Corintios, un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresieb lishtenamit utanakwan, li ratin tohtuahkuichi atinak sadikatuam. Solok salisantilhu, rikin saralux. Mash letzbal sali ululech, malach chopal, liqagaush lebal, sashben liqaruchicho chanakwanakwi, nabalepchik, eblishnin qalebru, empresas nakayere, yokep chalbal shqe, chishke balep chish sumenkil ribeb, lishkaush lebal lebliquin, rikineb, ebli ululch ich. Sajuchik li adin, lineke ruipeni eblach científicos. Haan, shkebal chik angelak liqagaush lebal, rikin lishkub ambil kaush lebal hunak li ululch ich. Usta kwanakwi bayak li rusila lain. Ho hunak li chinak angelo bal. Li nachike sali ululech ut na oksik resh chalbash kotspal bayak li shkibal ru li nashpanu ep li yahelain ho li epilepsia ho li depresión manak ho akwi li yahel no ilru ho Parkinson. Abanan nakanaw nakmukocha hakta chiruhep shkebal chik angela kakwi li kakaush lebal ho haanep nikerach. Renak hanep chik li tetaklang sa kaben to ishke chishpanunkil na lep li parkwan ke rahane relik chikyal nak ustalik ushain ak kwangakwi nakanaw nak li kakaush lebal ak kuru chanchan sakal hunak li ululch abanan ashal numtakhenak kuchik lish nimal ut lish kwankilal chiru hunak li ululch chishkhuni li karuna qil chishkhuni li karuna qabi chishkhuni li karuna qabanu rakhlal kutan liqakaush lebal nakoshten achish tusbal ruhain chishkhun qaleb uthanep linike banung renak takabanu hunak chiklina leb naknaka chikrib chirilbal likaruni keshpukte si rahlal kutan naleb li mokochish hunileb tachabileb choqe nekesh chikakwi saliqakaush lebal utlao sa kumpat noko okre sunkil manakshbanunkil qe linaqil manaqlinaqabi utnak angelak chanchan sakal naklish kaush lebal hunchik hanakwi sakali yoko chishbanunkilao Hukanak lisantil hu nasjenak agel ru nakliqakaush lebal sakak ru ho lishkaush lebal liqaqwa Jesús honasje Romanos 8:6 hukanakwi ma anina nawoksh chamal shkaush li Dios kahkwi lish musiq li Dios utkwi la oto kiq sa musiqeh ha anakwi li taqatsol aban kwi taqacholani qib kahkwi likin ruchichochil nale ma barto kulaq ha anakwi li taqetsu uthanak kwili takabanu khokanak khuli nimla patsom chokagwe uchokwe jiruli honalain ani lijochi kutukha kwe anakwan utkaruli joka chisolbal ma liqagwa Dios manak hali ruchi chochilale utjalakwi madeno koru chishalbal liqakaush lebal abanan lima hungwa toru khalbal han liqa shbanak ka kwili Dios naruhan chibanung rehan lisantil musiqeh tentonak tishcho liqam rikin lishchichul lisantil musiqeh ha liratin liqaqwa Dios qabiq aruna sheqe Hebreos 4:12 relik chiyalnak yo liratin li Dios utkauri khwal eschiruchi khuni lichij kapakash esnal nakulak toh sashyanq li ameh rikin li musiqeh toh saat tiqbal liqabaqel ut li suluts narahla khochinal khonimal li nareka ut nashkoshla li choleh hokambi nagoru chishtawbal ru ut chishnawbal qo kahkwi rikinishtenq li santil musiqeh li nanaokre chish khunil chan li santil ho mare li qakaush lebal khalan tsaqal kibru ach ilakh chikru akhil ru li khalak sali qajuam uch akobre sinkil li qachol renaqtoru shnawbal li barkwan us li nakulak chiru li Dios
halis aqal reru honashchiqe Romanos 12:2. Shnaubal, barkwan li narraj li gagua Dios, utlina kulak chiru, ho li tikilal. Filipenses 4:8 nashultika kujiqe hain, sashraqi kishkwaskuitzin. Chishjuni li yal, li kulubej, li tij, li maka rek, kalok oshlo. Chishjuni li chabil uchkulub ni makru, haan chikwan saechol. Kuinakaye nakla ora lashkaholi Dios. Ahel ru naktaquchini chishjuni li chabil li barkwana kulak chiru li qagwa Dios. Li qagwa tashaqchiten anqe utpandio shagwa naqshwagoch beni saliqak angela in solok salisantilhu hunelik ninkela boqbal renaqtagoch beni sahunjik li qagangel.